Sio kama kuna mtu ananisikia. Nature inaweza kuwa imesema hivi, lakini Yesu akija katika ile situation lazima anachange kila kitu. Haleluya. Jésus est capable ya kuchanger loi ya nature. Na wakati huu wanafunzi walishangaa, comment si ndio tulikuwa na chagula, lakini huyu Bwana ndio anatuchagula. Amen. Amen, amen. Haleluya. Ndio Yesu hakubachagula tu juu abachagule, lakini vile tulisikia neno la Bwana linasema kwamba niliwachagua na nikawaweka. Mkuwe na kazi. Kazi yenu ni nini? Ni kufika kwenye mie siwezi enda. Ukifikiri Natania, soma Luc chapitre 10 verset 1. Yesu iko natuma wanafunzi na anasema bien, anasema anawatuma kwenye yeye peke angeliweza kwenda. Donc là où Jésus devait aller, alituma wanafunzi. Kama vile mabranche zinaenda zinapokea ile jua na zinapokea ile hewa, Yesu alituma wanafunzi katika miji na vijiji. Haleluya. Kwenye yeye peke angelipasha kwenda. Est-ce qu'on a comprendre kazi uko nayo? Kazi niko nayo. Bwana Yesu tusaidie sana. Kazi yetu ni kuenda. Tunaenda tukijua. Parce que neno la Mungu linasema mon peuple périt par manque de connaissance. Unajua mara mingi huwa tunababaika katika kazi ya Mungu sababu hatujue kama tumechaguliwa. Ndio maana ukiuliza watu mingi sana saa hizi, wewe ni mtumishi, anakuambia siwe kama mimi niko mtumishi kama fulani. Pourquoi? Parce que angali na insécurité ndani mwake, hayaamini kwamba Yesu alimchagua. Watu wengi hawazae matunda katika kazi wanaifanya ni sababu wangali na ile insecurity. Identite yao haiyakuwa na mizizi kabisa. Hawayajua kama ni Yesu ndio alinichagua. Vile mimi nasimama hapa ni Yesu ndio alinichagua. Na sababu amenichagua, aliniweka ili kwamba nimzalie matunda, na yale matunda yanayo dumu. Ndio maana watu wengine huwa wanababaika kwa wakati ya kuombea watu. Wanafikiria pastor tu ndio anaweza ombea mtu, wao hawawezi kumwombea mtu. Sio kama uko unanisikia maneno niko nasema. So Yesu